Bayo manekat alaki ay malaki time sona hetlen an usneno an bi tabui nuan neno i hay maitin ako sunuan wasiat kanal YouTube kabe uap meto nuan neno i ininakan haunehe on takaf leto batani an bi hafensin sulat ngakanu ela bonubamnu talante ela botenune ay malakit yustake ela bonubam ha mes usifneno na fen in manafetin ako kuasat maten fun in kana beifa henabala an bikuasat maten nane bay benu manekat alaki muni lei kalau het sos bale kita betiku na tuin hitlomik kalau tuaf mese hen sos motor inlof nahin motor me estaleponis natuin lasi onane in of na milalan hena peni motor natuin in salit ho ambelu hensos motor dian lof in kan lomifa natuin nahin motor lei naleponis onanen bisa kalau acos valedian kalau tuaf mese hensos HP lof inahin HP mes esnaleponis in ofan baikuti nan alekanan HP bian tua fian sos motor ma HP nane kan lainan fa alekanan motor ay HP bian anten babin menekat alaki haunehe anfani takaf ni usif Yesus nok in tomabeti mesto Yahudi simpenit inaikun sin kisah honehe anfani kasat tua friankus andi honehe nane na peni kasat na ku isneno ulangan bonubam mese ela bonubam ten na tuin sin penit lei to Yahudi kan simofa kalau si Yesus ankus na peti maan mate andi honehe lasi kan tama fota sinatena na ku si Yesus na peni kasat na ko ama wisneno suit aan kinotabui na tongkit na kamnat Yesus neno anan makusa andi haune tal an mate henate ama usneno inmepu ma insalit haunehe kan fanifa on malekasat na ku isneno fun aan usneno an saksi mga tongkit kalau ama usneno na fena na faniin an mone na ko bale mate lasi na ton kalau haunehe an fani takaf le niki hunis ni ole kananto haunehe an itu manaton kit na Yesus Kristus lo in aswe sangat kun amin babir menekat nekam nikan han like subscribe mambatin an i niwi ambiansin kita piniti itu supoke nako ama usneno. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.